U Rwanda rurakariye Ubwongereza cyane. Ubwongereza bwafatiye u Rwanda ibihano kubera uruhare rwabo mu ntambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko ibyo bihano bibabaje. Bavuze ko Ubwongereza budafasha mu kugarura amahoro mu karere. U Rwanda rwizeye ko Ubwongereza bwahisemo uruhande mu ntambara ikomeye. Ibihano byaje nyuma y'ibyumweru by'imbuzi z'Ubwongereza. Ubwongereza bwari bwaburiye ko buzatanga igisubizo gikomeye ku ihohoterwa rikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwongereza buhangayikishijwe cyane n'uruhare rw'umutwe witwaje intwaro wa M23. U Rwanda rwakomeje guhakana uruhare urwo ari rwo rwose muri M23. Bavuga ko bashishikajwe no kurinda imipaka yabo. U Rwanda rushinja Ubwongereza kwirengagiza ibibazo bikomeye bikomeza iyi ntambara. Ubwongereza bwafatiye u Rwanda ibihano bitandukanye. Ibihano bigamije gushira igitutu ku Rwanda kugira ngo bihinduke imitwarire. Igihano kimwe cy'ingenzi ni uguhagarika imfashanyo zimwe na zimwe u Rwanda rwahabwaga. Iyi imfashanyo ntikubiyemo imfashanyo z'ubutabazi. Ubwongereza burahagarika kandi ingendo z'abayobozi bakuru mu Rwanda. Abayobozi ba guverinoma ntibazitabira ibirori biberayo. Ubwongereza buzagabanya kandi ibikorwa by'ubucuruzi n'u Rwanda. Ntabo bazateza imbere ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Ubwongereza buri gusubiramo impusha zo kohereza ibicuruzwa hanze. Izi impusha zemera kugurisha ibikoresho bya gisirikare mu Rwanda. Ubwongereza buri guhuza imbaraga n'ibindi bihugu. Barashaka gufatanya ibihano bisha. Ubwongereza burahagarika kandi gahunda z'amahugurwa ya gisirikare n'u Rwanda. Ibi bigamije gutanga ikimenyetso gikomeye cy'uko ubufatanye bwa gisirikare buhagaze. U Rwanda rwahakanye cyane gushigikira inyeshyamba za M23. M23 ni umutwe w'inyeshyamba urwanira mu burasirazuba bwa RDC. U Rwanda ruvuga ko ingabo zarwo ziri muri Kongo mu rwego rwo kwirwanaho. Bavuga ko bari mu kaga gaturutse ku ngabo za Kongo. U Rwanda rushinja kandi Kongo gucumbikira imitwe irwanya u Rwanda. M23 igaruriye uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Bigaruriye imiji ingenzi kandi bimura abantu ibihumbi. Ibi byateje ikibazo cy'ubutabazi mu karere. Umuryango w'abibumbye uvuga ko ingabo z'u Rwanda ibihumbi zikorera muri Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo zafashe ibihano bijyanye n'iyi ntambara. Bagize intego abayobozi n'ibigo by'u Rwanda. Amerika ibashinja gushigikira M23. Ibi bigaragaza ubufatanye mu kurwanya ibikorwa u Rwanda rushinjwa. Ubwongereza bwakomeje gushiraho imbaraga muri diplomasi. Baragerageza gushaka umuti wa mahoro kuri iyi ntambara. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubwongereza yahuye n'abayobozi b'u Rwanda na Kongo. Yaburiye u Rwanda ku ngaruka z'ibikorwa byarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Umuryango w'abibumbye wasabye ko habaho guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. Barasaba impande zose kwinjira mu biganiro. Umuryango mpuzamahanga uhangayikishijwe nuko ibintu bikomeje kumera nabi. Barasaba ko ihohoterwa rihagarara hakagaruka ituze. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ni ndende kandi igoye. Ikururwa n'amakimbirane ashingiye ku moko, amakimbirane ashingiye ku butaka, no guhiganirwa umutungo. Kubona umuti urambye bizasaba imbaraga z'impande zose bireba.